Sure Tekvir. Sure Tekvir 29 ayete. Lemekke da ketiye u nave khoja ayeta peshin girtiye ku teda peyva kuviret derbas buye u be manaya pechane. Bismillahirrahmanirrahim. Benave Khudaye Mihriwane Dilovin. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. دما روج te peçan u tarî dibe. Dema stêr reş bibin û bikevin. Dema çiya bêne hejandin hûr hûr û berba bibin. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. Dema deveyên avis bêne avetin û bêxwedî bimînin. Dema kovî li hev bêne civandin. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. Dema derya bêne sincirandin û furandin. Dema can û beden bigihin hev. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Dema ji keçe ku bi savî hatiye veşartin bê pirskirin. Ka ew ji bo çi sucî hatiye kuştin? وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. Dema ku defterên emelan bêne belav kirin. Dema ku asiman ji ciyê xwe diçin. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Dema ku cehennem tê pêxistin. Gava ku cennet bê nêzik kirin. علمت نفس ما أحضرت. Vê çaxê her kes dê bizane ka çi ji bo xwe amade kiriye û çi aniye. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Nexêr, sond bi wan stêrên ku bi şev xuya û bi roj winda, evên ku di rêgeha xwe da digerin û bi şev diçirisin, sond bi şevê dema ronahiyê radike. Bi sibehê dema bi ronahiyê xwe vetê. إنه لقول رسول كريم. Birastî ev Qur'an qasidekî birêz û bi rûmet ew aniye. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Ew qasid xudan hêze li cem xudanê erş xwedî cih û qedir bilind e. Melaiket jê ra guhdarin li cem Xwedê emîn e. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. Nexe, hevalê we nedîne. Sond be, Muhammed Cibrail li asûyê diyar û eşkera dîtiye. Muhammed derbarê wehyê de nezexele. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. Qur'an negotina şeytanekî qewîtiye. Nexe, hûn bi ku ve diçin? إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. Qur'an ji mirovan re her şîret û ronahî ye. Ji bo her kesî ye evê ku bixwaze xwe rast û durist bike. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Hûn nikarin rêya rast ji Qur'anê bigirin eger ku alîkariya Xwedayê alemê nebe.